Diolch Arshin agus fáilte a bheis go prógram ile de SpeakGaelic. Agus mar is ábhaist, ha siamachgolach am réomh, fer a ha mianach furiste a thuig sin. Chamair and G a bheis and Jew. Yesterday cannot be brought back today. No, go simply, what's done is done, or what's gone is gone. Chamair and G a bheis and Jew. Agus yn ceol rwy bawn cori y frogram, wel, sé dòchas, hope, dòchas a ha faireachdainn. Fachgal a fys sin y cleachgach gan smúneach eich súli mi, ach fachgal byddia cwachgach. Nishe, ach tar sin súl na haroin. Cyddi sin mianan is dúlan yn céil an yn jiffer gáin. Chadúri gych tú sin arag tá seach an nniuche. Chadúri gigid. Ha Calum MacLean is siad ag dòchas ag múd. Agus bí sin a guia imig ní ma leis an nachgol vic guma. Gymma ma Gàidhlig. Han támán an drásta Mgr Earraig Kwiecień a ha gamas dòchas a horsta gúine gachhá na gríoch mar hagarst, Mgr Earraig Kwiecień. Dus Mgr Earraig, rúchas hócaigh síobse sa fáilbhain ach cimar a hánig sibh chun na Gaelic ma ha? Wel, chánig a Jarek Kwiecień an bheith hacamsa as Joy Kwiecień a Galpa san a chéad turas fichad blian a das. Agus Gàidhlig bheith mé a siúil man gcóirt náitis cha cuineacham mar a chuna mé suíinechan í tuvan ráds an canan neánach a bhaisans cha a fusam de bhaisana ceolachaí ach smúneach mé féime mé rutic an a bhadach ca ghéalna ma ghéins. Sin mar a háirtaiche agus an nóir an háirtach mé a bhí a cinnsachaí go cunabhalach. Agus a bhí tuig sin chuideach go carit canain agad a bheit nach chuideach ag mór. Has an fiad as Joy cuasainn ag an talbhúr sy'n gael yn sgianach chwn mi irtas ar sy'n carriage canan agus chwyd mi che as y jarmalt lena yn tynnu ma hwda schai a ffwdach sa cwpydd an yn Leipzig as y jarmalt schai gydach as y ciol mynd i gadig med mysio agus chosig sy'n siach gyblion y ddas schai sioed a fi a dol fat yn tŵl schach ni brin go cunavaloch t-seachdain-sa sa Gaelic sa jarmalt gemúr. Agus cha sioed a bhí gyma cwydioch al cwydioch diolch cod y meile son a bhí a brin na Gaelic gysodach ma bhí ysda ffwdach tyfa mwyd na halapa. Wel, sin a bheit mé dalagéineach, cri se bheit colach a bhí giúnsach na Gaelic an sa fálainn? Bheit dydydd is fwrste, ik kan een naam. Bij de fwrste salus gundra tood a dachorst in je trelien. Snalaien zeg het toort toe in je trelien. Schasten ba. Ach, ik kan een naam wat dudef gunnen via voedig aan een kuirsnach Gaelic. Smachten waar mij brengen het geen is, waar mij brengen in hart. Dus waar mij a kuichachke doch kan dan een Holland hakem a was a Hollandse. An an Gaelic, feit a freckerst an Gaelic le coedd Google Translate. Ach, sy'n beth y fa, cha y môd yn hod yn meile, sy'n a fi a brin a Gaelic gymiostanach. Ach, a mi tuig sin y bharrachd Pólanish agus Bearla agus Gaelic gyfil canain ile agad. Dyn ni'n gein bic am yn y sin? Cha wy fod ac an an canan sy'n arsan yn och, agus wel, chásig mi le rúsis an de spuntjen. Beter in weer kunstachus, bij kortig dan glaan. Och blian at de rúsis, agus an oorsten beurle, as a woonskool, ach charosten godioed, as die Kwiecień a galpa, se beurle skala avaan. Ha kjal Frankoch a vies an tjolachhaken de hoes. Rúcach me bhachad as an rangs, mar sy'n dda cod yn meddach am becyn rankers a ywnsach eich cwydioch. Agus nu ar fa me as an artgol chosach me eith iedoltjes. Agus an o'r sy'n apel cod am a fach am a fi a ffwdach as a ddoi ar sy'n trach bliona.
feicóda amach mo chutíadal trí a lesach chuig. Agus leis thula rút sin, dé ha cóirt réibh agus sóirte na Gaelic? Cha dadút as a Gaelic am smundjan an táiseach sé canan intineoch met chanan. Structur an fachlan, fhèin, cha chula sin chointineoch, cha tadanneoch a jónsa. Achas an dad náte, cha smundjan gyda canan spiritual haun. Háiseach sin cuasa Gaelic an bad a bhód fe a bheith me drásta, sé dealan dé an tinne met a chúrsa. Dealan dé the sparkle of God. Nach hiú dealan dé bio fichcan becan dé na boichad ag dé héin, agus ha sin spiritual. Sa cumas ag Gaelic rútan cutramach dyn bhechacain, a chud an géal an an dóig gyma dóin gyma spiritual. Cha seo córt oedd am glán. Gydéraf, agus chili sin chynna sin an y nŵne nach bu fata. Ac yn drásta nach iwnsig sin byc yn y bharrachd Gaelic. Nach tá sé sin le céad gríomhran a bheits a cúd miannan is dúlan, wishes and expectations an céal. Ha da achgalf an an Gaelic le céalf a ha carcolach ri chéile. Miannich, desire or wish for, miannich, agus bhuaig, desire, nyamagúte, long for, bhuaig. Cleach gysiniad sin an sentensen an drásta, mar éisiampledd, chanil mi a sein chatrich sa bhiannichin. I don't sing as often as I'd wish. Chanil mi a sein chatrich sa bhiannichin. Agus dan biag sin san bhuaig a chleachgig an sentence, bhuaigigi I golgachi. She would want to and you wish to go home. Bhuaigigi I golgachi. Hanagriver etter jallichtje. Sin fachgalf dúraig. Wish. Ach ha cúideach géalbachig dare or venture. Dúraig. Gútar a chleachgig an ceist, mar seo. An dúraigig tú sin Earraig. Would you wish to say that to him? An dúraigig tú sin Earraig. Agus ha únigríomhar ile acam gaíomh, cúideach. Sin ask, Mar a bheits acin ánan I géirí, ach leis an roiir éiad. I géirí éiad. Ask of, neo fuse demand of. I géirí éiad. Sgus a chleachgig san céiste chud, Jiméin. Jé I dhéirich tú éiad botach na nollaige. What would you want from Father Christmas? Jé I dhéirich tú éiad botach na nollaige. Ha botach na nollaige in cónaí fialaí, nach chéil. Nishe, an bhuaigig sibh a nachórig a choiad. Well, ha Luke, murachig is rona bia an dòchas manieratas ach gehéin. Siad a tacrú gach in as fába, ma ha? Bí an óháha an éile a gaichir. Gyma ma Kwiecień. Chan je lekker je gewie pjouwen nachus ge fashin frukker te wie is faverach. Bí sin be an dóchas. Go dúcha sin na bhún is airsta ein, hín hín taingal san taich san bí. As na déanú tór mar háad a gríomh céadacid. Fíchte an dúil can féiste sin san dòchasach. How karst ik a sligge, looking heen ge feimid araket geljaris an shadda sin in jinne je lia doch. Faren bí toil, bí gníomh. Dé lúciú a héana róna. Well, ha mín dòchas gan chéiteach mar bharrachd chlasich an ciúil is dhéalain na having gan oigrí, heit a goprach o cho ma. Chanata gus bí a héana tídig in a chlas a bhuachaí. Cimar ha ferch gin man sin. Wel hanig na sir laichen an den jo aum gonse, ha mi het spionne gesuur aan. Bi mi chillig en duur sen nachus gen jant mi jiffer an den bihin en skaladen. Ga dúrig ag tú sinna rag toiseach an nniuchéir. Ga duur ik gichid. Ha leid de jemalach gan ek kutje na grie wie is mi chukisk. Vi ga mappa kan dòchasach hart gaif. Gebrí dé hachras gan a tacrúch. Fé me mise becanúne a gáil gé.
féimeach an sáiriste na bhruidhinn agus chabúlar go bharrachd chwiecień cóirí má fhaireachdainn. Agus marslaí bhruidhinn ó ghalachait ar a fhaireachdainn hain. Jamie and Alfie, Mgr Earraig Kwiecień. Ní alfí rud a bhí is Gaidhlig agus chachud mis craps dar an arad. Ha seanna cast an náchas gníteag an nálthaí agus chuig a fis nach téid. Sé'n roing a héin a bhí a saona go chean hawl. A mis glé hálaite go bí an gcuirtar san grisise céile. Hij dóch am chuteach le taispeneach na nílarach. A bheith tíostáhacin ar a hon? Wel, bheit sin beachcach go sláán in a gascích, a chustéigh an tacra go gálasteach, stoch go beh beán dòchas na barigríe. Tá mé hín beán dòchas gan téid go maileoa. Chóna sin chadúrigúch, wouldn't wish for. Chadúrigúch, dáhuir is an siad nar a bheith róna agus murachach a bríon má opair mar hítear. Agus mar a bhí sé a tíliaag le spiúna agus úr as dé laich an súra an taurí. Chur róna céist murachach mu a bhach, Alfie. Dé a dhéirigh tú gásan. What would you want for him? Dé a dhéirigh tú gásan. Agus chóilde sin bhuaig a chleachcaigh nar a thuairt Luke. Get a bhuaig sin. A bhuain is airste ein, although we'd wish or hope for the most funding. Get a bhuaig sin. Nach é sin ripáist in chóirigh a dhíist. Agus cainigh gan feisibh tar scríbhíonn de na cóiríonn san trí fat ar an láirich acin. Chanata agus bí héna tíidige na chlas a bhruidhinn. Cimar ha faireachdainn man sin. Wel hannig na séir leichen an Joy Dunlop ha mi spionne gesúrán. Bí mi tílig an dúr san náchas gan mi jiffer an bhruidhinn an scaladan. Chadúrigh tú sinna ag tá seach an nniuchir. Chadúrig gigid. Ha leid de jéimeach gan cud de nágrí vís mi tchucasc. Bhí ga mapa gan dòchas a hort gaibh. Go brí dé heachras gan na tacrúch. Féime mise becanúne a gáil dhé. Féimeach an sáiriste na bhruidhinn agus chabúlar go bharrachd chwiecień cóirí má fhaireachdainn. Agus marslaí bhruidhinn ó ghalachait ar a fhaireachdainn hain. Jamie and Alfie, Mgr Earraig Kwiecień. Ní alfí rud a bhí is Gaidhlig agus chachud mis craps dar an arad. Lishe, nach líc sin ar nanal sin griseach bhéic an cuideach Calum MacIlleathain. Bhfuil híd scrípa gáil amach cuidiris láb bhí ar choricin. Fuirta mi bhí beá an dòchas. Ach nach sin amach dé is an rís an tuirisa. Far an bí mhín san ána bhís me gáchas, far an bí mhín san ána bhís me gáchas, far an bí mhín san ána bhís me gáchas, far an bí mhín bí me gáchas san. Agus sé me gáchas hain, gyn téiteach am that I'm able to, gyn téiteach am me cheannaí a rugsin ag tíirigh na bháte seo. Han saoch grín dhéanach seo gam dúlan agus an tíide fabharach cuiteach. Dé an cáir a dhéireann. What more could I ask for? Dé an cáir a dhéireann. Nach bria an taith solas sin, seoladh a had cársteach agus dúil a thuirt a ghinnealichin de cheolataran. Cara man an toirt héasfach am hain. Ach, an an dói gymá nas cutramiche. Saun luch frihelín solas san ában a ha a chuirsa an dú. Chai board hehen solas I Chinne tua, the Northern Lighthouse Board, board hehen solas I Chinne tua is déachich an an seachci a diaag ochgit sa sia. Shaiad bhí coiad as dé hehen solas, puchtichin agus leois vare, maritime beacons, leois vare an an uiscachan na halape agus ilan vannain van uirsin. Well, ha mi toliste go bhfuil mi arás tírim tír, on dry land, tírim tír, agus go raibh a thuras gon chriblait san bí. Taing don leithid seo,
Charvic a hand sast, and we quite as Jane and Jeffer Uyaman is Hucklichen, a Kummel Charlotte Savalja. Chur Eirraig MacIlleathain, coig bliana dia carich tchechat, goper don bhord. Porsche mi second mate at the Shane Full Star is she lopen the vacuum till Michael quanta Shane Putin there quanta Shane tegen solish. Is ik een naamsjen dat een lucht glei fuggen tegen solish haast is je machine bit al hu start corner hu start boon hu gesot marschen. G-Shorsh a behe wie gek een lucht glei. Wat truur geworden het te solish. Ach, was je collage kon lach. Is je machine Hulp a doble janu at the Japan is je machine wie rare. Ach, ba routine ik was watches ik je met een halsig met het dal. Je zijn een brief op de wijd. Dalsig maar het dal. Maar je ziet je dat we kalt op dat we gekleurd zijn. G en op haar haar tachert ik in het shamaha. Peter Vrijdag in de zeggen dat ik heen is hoe is wie en op zo'n de koelachtig inhalen is op zo'n tegen saldisch heen. Is bij helikopter kopen maken show. Dan maken tegen saldisch zo'n op de meer en ruim maar kan priest dan kan je naad. Waarom zag ik in een echtkin? Wel, maar ik heb me al nog een show hier een paar in de schindrast. Zijn daar op de haak. Cosach mijn koert, hanna hennemen maar lessen craniolish, agus glach unnen marre. Sunnigut en Chino Shaw a chlechkig zijn schaun fijn te salliger en glannig van een puchtigen. Wel, sunnig a kudje kenille. Ach ha de listenissen, duties, de listenissen roam. Femi gach bolte vi chaun, or bi blienichen mus chielen uimach scho, rasch gechire riest. Schaniel ach bekken skettechi a yi, nu de ha gach nie cho glan riprine, as clean as a pin, cho glan riprine. An een doi han torchvig acum heen agus solish vore nen tehen solish snen ljosh vare a colonig een glistenis. Gar kummel saveltje gebi a vilshin ek een stuur na nach heel. Oh, dat. Joy, je gunnig me een tortje goeie. En tuurlijk veel batterie uur achgesen, Naomi. Ha min dag is go rá a Calum. Agus go bhfuil an tortje bhéh háasta dul. Tá mí riamh a mianachug fís a bhíacham Gaelic a héad maritime beacons. Leis mhara. Leis mhara. Hais am inis. Agus a perstíle a ha frickerach agus a hóla sé an siit. Jay and cór a dhéaring. What more could I ask for? Jay and cór a dhéaring. Agus hóla sin Calum a gén se gain gan rá gach ní cho glan ripríne, as clean as a pin. Cho glan ripríne. Cainigh go bhfuil na filmichin ag Calum agus go leor stúhan teich ile an láirich líonacin. Agus can be an neach a súd a bhuaie dúnan mian an socialta SpeakGaelic. An táim inis fáilte as a chud Mgr Earraig Kwiecień, agus a Mgr Earraig sé dòchas ceann cóirí a phrógram seo. Cimar a sin a buinteim sin opar ac a pein? Wel, mae'n hacost, ha códa man gileod ac svona fi a feichgan nachal dòchas gileod awn, as eich tatsa. Bi mys an sas fan an dyfydd chwiachyn, as fel dönja, sna laians, as cha ma feichgan fel dòchas a i oda gymwr. Ach, ik kan een naam ga códa macam sa bacon gachas a chorseachat gasan, agus ga seo a córtach dym glán gyfel, agus cha ma feichgan ma a cha cópyd an am dönjas, Jech o fósgoltjes a chaid, ma cha mis aans, ma cha me a dórsachat bacon gachas gaid, cha toltje geleod, sy'n nain. Agus ha sin ulle sidig dòchas ag gamnan. Cimar a fis sibh héin? Díanamh siad agus cáte bí sibh go lorach? As a chidáte an an nátar
Gaan we spunten gedil alpe lanigachis met ruig. Gezondigtje, Gàidhlig, gus bij me kansig, gus bij me moei, bij me sachalle. Is bij koepet, bij me fhèin, nog goed gachis de rash. Als een daarnaatje gaat deunje, uabhasach kutjacheld. En dan fhèin, de goed gachis de rash. Bij het blaas, het voskeltjes, het teichkel, agus zo gaat koepet, als we hakemse. Agus as an tres faatje me chakors na chríastig sé an creidre a chakúpeth gomór an bethe agus sé toppeth I gachas a hán, toppeth mór a hán. I gansa go jús chakúpeth mar seo. Agus mar neach dún sa hyd na Gaelic a bhfuil se fhèin dòchas a cor a chaning. Cha me smuntig bhfuil tóid I gachas man na Gaelic, bí me dún an na cumas etter an creidrus an canan. Bavist gan díist an ganan agus an creidra bhí na parte na oirnn schar dúine dúna mór an smúnach a mé níidir. Ach, le úne gachar mór an canan Eiles, ga creidrún eile tíine stei gan na coirsnach gan ga chula sin na rádachach. Ach, ga sin iad eintinoch a dúin an dráste fer an bit dúine a dúin uabhasach máchol an dachut an ganans an creidru a chumil beo. Agus bíad na strisse, bíad a strísa sapach ar sin a hánain agus a chreidru agus seo an dachas. sé uabhasach máchol a háislas bí seo cúpeth I gan na Gaelic am smúnjan. Agus ha sé bhar glúsat I galpa, Cresán agus cimir a hachar sin. Wel, ga gúlach am alpa sa chydáchas, med bheith me crápa cháisach mi íchid bliona I dás, agus Bicid bheith, ba mis an chacart med chás, fa me a féican na chró sacart geleod an alpa agus sondacht I Gàidhlig smúnach me wel, stocha go bhfuil cáid acamsa tín I alpa, som becin opdach a hían an seo. Agus sin bed a bha chánig me an áil an úri, sa lúnastal, bha me san open, as van seach míos an achan dráste ga me an an ballivóid med chacart padastas, ga me tolchtje geleod. Agus ha sé chatálachte sin a chluintín. Ní sé mar a ha festach ha bíarstas aperstin agus achlan a cín is Gaelic. Dé apers Gaelic I Earraig agus Cresán. Casa fálofs, casa tíd. Ha córtach dym med aport, ha me smúntan salius gyda jalaf a hán. Agus ha tor jalafan as Gaelic, bí Gaelic clach a jalafan. Mar jalan dé, na casa fálofs, casa tín, go lichteril ha, noch has fálofs, ha moch has eile a tín. Agus ha chod dynte cwydioch. Ga tripled stúlietas sig a chula dúine a bhí dúna chorúnaíon, agus sin ar cha, cas fálafs gus a tín, sé dúta na cha a brín a dúine cha, dealah a hán. Sé go dé, agus bha cho nach brín mé péin tapal of gomór san tulhórn SpeakGaelic. Ach nach éag sinne inise ri crimeic den chárig Eirraig Mgr agus Róna. Sé a tacrig ac in ar fábha ma ha. Bí an óháha an éile a gaichar. Go ma héitling. Chan je lekin a bhí beáin náchas go fassin frugger de bhíos fábharach. Bí sin be an dóchas. Go bhúca sin na bhúnas airsteáin, hín hín teingala san taic san bí. As na déanú tóir mar háad a gríomh Gàidhlig. Fíchte an dúil can féiste sin san dòchasach. How karste go char a slige, lúgin hín go féimid aragad go learas an siadh sin in dhéine de líadocha. Faireann bí toil, bí gníomh. Dé lúciú a héana Róna. Wel, ha mín dòchas gan téiteach mar bharrachd chlasich an ciúil is dhéalainn na having gan oigrí, heit a goprach go cho má. Bha grún is an blirin, dyn y fachgil feice, gumme, gum, agus gun sa cháirug. Chóla sin murachug a cleachgug gum fai, wil geit. Gum fai, sen dòchas frickerst bhruidhinn son an tacri. Agus as atje a thirst, hurs murachug gun gian me, that I will make or do. Gun gian me. Na bhráide sa cháirug, chóla sin
gyma fel look. Nyr ych ge gyma ma a Gàidhlig. Good luck to us. Gyma ma a Gàidhlig. Ha sio colwch ri gw, ach bi gyma a cyrra'n ceil mian nio biach, agus hice id hosiach id bwagedd. Gyma expresses a wish and is followed by an adjective. Hi sin sio awn gyma slán gwyt. Take care, nio mi be well. Gyma slán gwyt. Vers yn sŵl eich yn draasta id esiampler lys y fwagedd fatte, long, fatte. Gyma fatte biau, long may you live. Gyma fatte biau. Agus féime mi ra gyd y chorst fachgolf a cholfa mi ag myrach y grwm. Crap stare, a barrier, nio a hurdle, crap stare. Cain i chi fynish na tar sgrifian da chananach a hyd yn larig ac un, had sin uabhasach féimel. Dia chanar sa Gaelic son looking. Sé coiad a chanasiad an an nuiste jés, an an néadisgai agus barai. Coiad. Sé céad a dúar ans na hirug, an an nuiste tua, by na vulva agus an an rársydd. Céad. Dúar an dachuch, coiad agus céad ans an scianach, agus an scalp by na hirug. An an leoas, sé cuat a chanasat, agus sé sialtain a chleachgasat an an chirug, sialtain. Agus sé erach a chleachgasat an an níle, an an colfasai agus an an dúra. Agus chanilin sin ach belasat gin viars de schoolchaintsin a joer sa Gaelic. Hasin er vi trang le miannan is dúlen sa program seo. Agus jún sig sin Mgr Earraig Kwiecień le hit miannig, desire, nio wish for, miannig. Agus chleach sinne an an sentence. Chanil mi a shine chatrich sa viannigin. I don't sing as often as I'd wish. Chanil mi a shine chatrich sa viannigin. Chonnig sin esiampler jigach go bhile son desire nio wish for. Vuig. Vuigigi ag olgachi. She would wish or want to go home. Vuigigi ag olgachi. Agus jún sig sin me gyma. Agus mar a chlech gre an an gyma slán gwyt. Take care, nio, may you be well. Gyma slán gwyt. Wel ych arsin, bevelum gan bych barach gŵnio ac un, a cham yn dochas gyfil sif y feichin yn nyrstish y reinsif gyric y sio. Mae heit sif chyn na larig ac un, yf sif fisrachig me chlasichen agus am palchus duhyn teiche. Cynigif channel YouTube SpeakGaelic, for am feisif na programmen le fo hichtelen, agus iddyn y pod chrwlian ac un BBC Sounds. Chyn yn afrogram ma ha, mar sy'n leif.